ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисони бисёр азизи иззатманд. имшаб мо як ҳамроҳи дӯстову бародаро дар як ҷо сари як табақи бобогӣ бо як фатир шӯрбо як суҳбат мекунем. як барномае бо номи оё медонед волидайнатон аз шумо розиянд. инам хеле як барнома ташкил кардем. яъне бародарони азиз, мухлисони бисёр иззатманд, метавонед ин барномаро тавассути сомонаи ганҷинаҳои сухан тамошо кунед. хуб, барои ҳамаи шумо барои кор мехоҳем, барои бародаро иштиҳои таом мегӯем. мо бо шумоем, дастгирӣ кунед, лайкҳоро бигзоред, комментариҳоро бинависед. мо бибинем ки шумо ягон саволот дошта бошед, комментариҳо бинависед. дастгирии шумо ин пешравии мост. пешравии мо ин таби баланду волои шумост. саломат бошед. инак дӯстони азиз, суоли навбатӣ ба бародари азиз ҳунарманди шинохта, ҳаҷнигори шинохта Ҷурахон Сафаров. акнун мефаҳмем ки ба волидайнаш чӣ хизмате кардааст. рафтем. ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. Ака Ҷурахон азиз, бону шумо азиз. Ака Ҷурахон, имрӯз гурӯҳи ҳунарӣ, яъне ки наворбардороне ки ҳамроҳи мо ҳамкорӣ мекунанд, мо ба як хизмат пеши шумо омадем. як барнома дорем бо номи медони ё не волидайнат аз ту розист. биё иҷоза ҳаст шинем. ака Ҷурахон, барномаи мо ном дорад медони ё не волидайнат аз ту розист. мо як кор мекунем акаҷон. ҳозир шумо медонем ки ҳамин волидайни шумо аз волидайн ки дар ҳаёт ҳаст? модар. падар гузаштана? ака Ҷурахон, шумо медонем ки ҳамин волидайнатон дар кадом ҳолат аз шумо розӣ шуда буданд? ба хоёлам дар ёдам нест. дар ёдам надорам. модар дар ҳама ҳолатҳо ба хаёлам аз ҳамин фарзандаш розӣ мешавад. саломат бошед. албатта ҳама ҳолата. лекин рӯзеш мешавад ки як рӯзе ки мисол ай сидқи дил ҳамрӯз модар розӣ мешавад. ҳозир хӣ мекунем? шумо занг мезанед, рақамони модаратон ҳаст. занг мезанед, модарро мепурсем ки рӯзи хушбахттарине ки ҳамон рӯзе ки аз ман бисёр розӣ будӣ, кадом рӯз буд модар? ана ба ҳамин хотир баъд ман дар шумо 20 сомон метавонам дар телефони хитоб мегузаронем ёки модаратон дар як ширинӣ. хоб ака, кани аз занг занед модарро. занг занем гӯшкунем. инак дӯстони азиз, мухлисони бисёр азизи гиромии қадр, ҳамаи шумо медонед ки Ҷурахон Сафаров яке аз ҳунармандони беҳтарин, ҳаҷнигори беҳтарин ҳастанд. ҳамроҳи мо ҳамкор ҳастанд ва иншунӣ дар театри студияи Шакархан. ҳунари болои бародарам медонем ва ҳоло занг мезананд, яъне ки мешунавем модар чӣ мегӯяд. очаҷон, очаҷони ма, чхеле очаҷони ма созӣ. очаҷон, як савола кирметим де ки ҳамира хушту ҷавоб те. ҳамин кадом вақт айма ай ҳама рӯзи хушбахтарине ки айма розӣ будӣ? кадом вақт? як рӯзе ки хурсанд шудагӣ очаҷон, кадом рӯзе ҳамрӯз? кадом кора ки масалан мо не ҳамун рӯзаке ки масалан мо омадем ба қишлоқ, омадем ба кангирт, ҳамун рӯзакоро ягон кило гӯшт овардам, ягон чӣ овардам, кадом рӯзак шод вай ҳамин розӣ ҳама хушбахтарин рӯзи ҳамин хушбахтӣ. ки ҳамеша розӣ айма очаҷона? саломат бошӣ модарҷони ма, саломат бошӣ. саломат бошӣ. дар ҳаққи мо дуо кӯчаҷони мо инамҷа саиҷон шитагиай. инамҷа як барномае ки дар онҷа шитагиай,
گفت که موچه کو زنگ بزن ای تو روزی هست یا نیست ماشاءالله مادر جانی من همیشه من روزی هست سلامت باشید زنده باشید. خداوند نگهدارتون باشه در پناه خدا باشه خدا نگهبانتون باشه آمین. خدا خیلی سبباتون باشه خودتون نکنه سربلند باشه دست کم ندونیم هرگز دستتون پلی کبوتون صف باشه الله اکبر ای از رحمت بچه جانی من خداوند تبارک تعالی شما رو هم نگهبان باشه بچه جان گم نیست زنده باشید رحمتی کلان بچه جان گم نیست از رحمت اینک مختصر عزیز میگوید که بهشت که رضای ما در آن است در زیر قدم مادران است. البته همه شما ما و شما میدانیم که مادر بهترین نعمت است. مادر آفریدگار زمینی خدای مجازی است. البته همه حالت مادر والدین است ولیکن مادر همه وقت دوستدار فرزند و در نکویی فرزند خود است. اکا جلفا سلامت باشه اکا جان گم نیست اکا الوعده و دای ایره در پرش یه رول دیگه میمونی مادر دا میبری مادر در نصیب باشد میتونیم میبری همون مادر باشه دوستانی عزیز. شما نصیب خداوند برکت در کسب و کارتون تیم برنامه‌تون یا برنامه شد که تمام مردم تاجیکستان و برای بچه‌ها همه تماشا کنن سلامت باشید. خداوند نگهدار. خب دوستان عزیز اکنون امروز نوبتی فقط برادران بوده است برادرانی که سوداگر هستند می‌دونیم پیش یک برادر دیگر با نام اکبر رفتیم بسم الله الرحمن الرحیم یا بکار خیر الله بکار شیطان السلام علیکم اکبر جان شما نغزه اینجا یا دست مبارک شما را گیریم سلامتی خوبه اکبر جان کار برو چه خله زندگی هم مسوزه خانگی هم خوبه والدین پدر و مادر خوبه زنده باشه برادر عزیز به کس کار شما برکت در دکانتون برکت خب ما یک برنامه با نام آیا میدونی والدین از تو راضی هستند انم خیلی برنامه داریم در سامانه یوتیوب ما خب میخواستم از یک سوال کنم اکبر جان البته انسان در زندگی یک کاری میکنه که خودش از خودش راضی میشه و مثال اطرافیان هم از او راضی میشه نه همین هست همین تو میدونی کی همین والدین چی پدر چی مادر کدامش نباشن از تو یک سخت راضی شدن البته راضی ان همه وقت لیکن یک کاری میکنه که بسیار همون روز خوشنود میشن همین را میدونی اینا برادر جان همونی سوال جواب نداریم این سوال جواب نداری نباشه واریانت دیگر داریم که با مادر عزیز یا پدر کدامش باشه یا زنگ میزنی میپرسی سلام علیک و میگه که انا پدر جان یا مادر جان شما کدام روز از من همین روزی شدگینده میشه که یک روزه که خاطرمون است مرا تلفن داشته باشه اگر زنگ زن برادر عزیز با ما یک چیز دیگر فراموش نکنیم که ما 20 سامانی به شما تحفه میدیم یا در تلفن مادر میپرسی یا در تلفن خودت پدر از زنگ زنه میشه مایل پدر زنگ زنین درسته اکبر جان برادر عزیزی ماست سوال همین شما در همین زندگی از من راضی هستین ها که گفتن که همین یک روزش کدام روزه که خاطرمون است گرام کی مونم آها گرام کی باشه بله سلام علیکم دادا جون علیکم السلام شما ناست تینج سلامت باشه دادا جون یا سوال بود خب همین کدام روز ایمان روزی بوده سر من هر وقت شما روزی هستم تو پرسید که من اون کم روزی هستم نه کدام روز همون روزی روزگیتون همون روز شما فهمیدیم من هر روزی هستم و شما میگه که شما کم روزی هستی میگه که کی نوروزی کی نوروزی هستم کنی پرس برای چی نوروزی پدر برای چی شما نوروزی اما شما رو گفتم سهر گوش بیاره شما خونه اونو آورده سلامت باشه پدر عزیز در حق ما دعاگو باشه سلامت جورا انا برادر مخلصان عزیز هستند من برادر قدردان ما اکبر جان نام دارن بسیار بچه خوب است انسان خوب است پدرش هم انسان خوب است خدا برکت یا در کسب کار شما برادر حاضر من 20 میگذرونم در بالای همون بر جورا پدر دته بی
از کارگردان خواهش میکنم این تازه ویای این تازه جوره توفه برای سلام باشه برای کار رفتیم دوامش